say share be my highest smart Ghana update so. We didn't eat adwa e champo babusu mo bibia akwaba we news update. Ma me ekua don ko wakasa na wo che say na na do di bibia ba wo je say ya ba mining for na o mutu for magudi a wo je say kwa so mutu no mo sensu nsuwa na afi so mo sensa atinya pade enu nti no woba na kakra no o che say wamba ni totally say wo ma ne maso biem say de nyina yenim na emum na opese o de hihye bibem say na bebetimi aboa ye tu gold ne de but at the same time na phase so no ye nya pade akodo no ne ye say bo ho bai ye nsu akodo ne ye say bo ho bai ni na mu no ne ye say tu gold ye diska sa na opese wo ye ade no enu nti atonsa aye forum anam so amampenimfo atitiri ne ntini akwakohye mu odwumadie na senje so bakwa akoto ato adwen na adwe to ato ade mu no na ma me kwedo nko sole no kasa no wo che say omo ba ye omo kasa panyino na edakoko board na ba be kasa empenimfo awodo be bi da ba be kasa obi ye kasa o ka brofo mo se mo di machine aba machine ba beboa aba asakra ne ememu aba ba beboa manfo e na o se a na obi a wono no tie kura sese bi wo tie fom ti koku ase de wo ka brofo be da tie enti machine de od beba enso ade be chie no no mo sa di machine omunim de da no na wo mo di tu gold no enu nti ono de senko metie na sopamu a efi e mampanyi so na dan ko gufu ado eba se ba ne se dwumadie bi ana bibi e for man no ho na se hia e ya ye nka twi ezan se de ne twi Ghana twi fo no e do so wo obu akura kasa no ntimi nka be o ka twi na wote ezan se twi no edom na eti mo enu nti o se ye ka twi na brofo ne de e wo soro dodo opem na dan ko asem na dwuma eso ani na emom twi ne de obesere na eba bibi a ehu hia bi se ya eye wo matwi no enoso yetie ma me ekwa donko enye no no ye ba ibedi nkomo me pa mo chewo na nado me bona baso said ye watimi aye garam se se ye maye ni yie no me bona baso na mmom de America ne se adwuma wa ye se ne nyina ne so asa ye biem aje so asa fra program ne biem efri se wa ma ye tu gold no ani akuafo abobọ ye bo kan asem obi ani ho a wote brofo wa ma ye guwre ho obi ani ho ate brofo enne obi a na fidi ato ho se wotie mu obi a hwe TV so o hwe photo na e wo tie asem no da bia mo kasa nje se mo ka brofo me a me ka brofo nti kura bo ma me kwa asem me kasa na nso so mo boa aye da ya maka de ha me sawati and the America chire moni media for mo na me hia mo media for mo na mo ya adwuma nkasa obi ko ka brafum la he badwa mu a wa huru ka na Ghana fo nyina ni mu guase atoso mienu adenti na Ghana ya mu hia ni ya ne mu hia ya ne mu dia he na ye burani na wote ha ya wo ne ha o Ghana na wo no enti wano che so ye burani ba ko peti mu nti ba ka brafo e wasa ba ka ya kasa anonti na ma ye nkoya nim no wo papa ya wo ye kokko ball penni enka me a me de wo ba na metimi de kuadwuma ate party school da me nansi bi mu da wo ma wa hai obi pese onya ase ne bia woka brafo a wontimi nkanti won kasa anonti na wo ye sa na nado wo ya ade se watimi se gadam se no yenye ni ye no me bwana nado me bwana ba so pa so se wan twam ankasa gadam se no watwam na wo wase yenye ni ye asema mo kai afidie no e de aba no wo monte ne atimi akoto afidie no enti dada no a no de be ye na so chi no nye ye efisa asema wo kai no wate ana na mo yesa mon kai kasa ma ye wate mon kai kasa ma ye sanka me kasa first na mo ma me paya sana na do hihye program no ka kire me a ka me ka kire se mo bi an ka brofo ha ebra me ya samle wo ma na ma kwa me an ka brofo enti de America na me America kasi bia na nado ni mabona baso empanifo aboka na ho momboa no na bi mu tiri mu ade momboa na me de mo ka me hya nye ye o mo ka me hya nye ye Ghana me ka ho enti me chia me da mo ase me de mo ase ya abusia me ka doko na ya te de nka no osi twi di de hia pa oso do ko ya assembly man wa nka brofo twi na edi twi de ehia pa se de ba me no e ka no na jo ne de ya adwen nna ya adwene na nya adwene de baby am na ya adwene kakra ne se okofom ho a onso okasa wose yenka ye kasa e bi atwi no no kete bia we understand the tree no but whether you like it or not no tree the most spoken language in Ghana kasa nkofo
dodo na aka Ghana ha cause wale ni Dagomba ni Croatia ambaka tree so mo tree kwa de a the tree ni there whether we like it or not the largest language in Ghana, I mean the biggest language in Ghana, so I say. But if me go don contest say si akwa kushia na say forum na ye ko no Dagomba foba fra foba anwa foba nkran foba sankofu ye be so azumi so mo ntitwia kasa be ne be kan ho brofo na wo sie ka etu ono mumuno na e bia futu ode bo so ode mam se so mo ko field ho na e ba bia galanse na nkasa ekoso proper no a kasa dominate wo ho no omompe se DC anase whoever ho no omompe kasa omoka nipa betiase better than e bia brofo e be ka be bia wo se bia omoko bia nofa so omoko nofa se bia tumu gapeni ho ahwa pay for no nyina no na akọ no mo a ukojaya from today going we don't want to see anybody here doing galamsey I be say me wala ka yelema amaka say na dey no working so what I say but so kona aka pansuru command man saya dizo bianema manje galamsey o come kasa na mo say no wo kan ya kasa je o te kasa no me te kakra. Oh wow. Etumo so catch from one on batia sermon said this is what the man is saying. Okay. By biani akona ko shape of we do dia em dia na emwa. But ye kokoye forum say dia ye kokoto to from all sectors of the ministries and the eba and I say and perform free all regions the eba oba no oba be repe ne region so that say to abasa no enye ho na ebia oba katwi kasa betumi aka ebrofo ewia no no so kwa no akọ break it down e de ama no say break down me ka cho say Kojo Oponkroma Minister of Information na me ka so mampani be ye ayiwia obeye fellow Ghanaians ni wi pe no ono being information minister no on so dey abrofo no so because he is speaking to the whole Ghana but we are district by district and region by region or see a tremu kokasa amon so sa region kro no tin mo okay no mo so atumi atiade na siye nti bi won mo a covid period ne ba no kofo bra achi o mo a nyese na so na adin o na mampani be kasa TV so no ono fellow Ghanaians stand do otra wo so wuti na so brofo no aye ba no wante hwe enam na sum sa na etwem kosi ya so what I say eno ade chin so a information minister so ba no so sa be kan brofo but who is breaking them down any media for adwuma media for adwuma but who should send a message across media for so picking up no mutumi ade adwuma minister media for be breye but media for na no how many of because them because they on be invite media house and some me say bia mo so no mo be ma asem na tere mo no any media for adwuma media for adwuma but who has to empower the media no aba no so kwa de no pe no kwakoye but e bia se ayen hye structures a good down so media for mu free voter by no mokwa this are your words amokoye de abo man no so what say mokwa monko ka e bia se voter mokwa mego na de say ni se no so wachichi macho mo so kasa mo so ti ase se asante force na wo ba media for mu free kuma se ba mo so mokwa yesra mo asamo ma ade no nko down ma wo so what say ba sa na mo bia ete na wase mo but e ho na ma me kwedo nko pese ye katwi ni ana ye ka okay so no twi no okay to pese ye katwi ni de enya dwuma because ye katwi wi a na sanwafo so ye ka nwona ade so ye time and ye adwuma enti ho so ya no waje atum sa but me hu say ma me kwedo nko I like the way of nationalistic like ma Ghana ye kasa ho hian e ya de papa because before say assembly woman or the tree na you say uru efi ukrum hina be o yira obudwa ase enti no me hu say ukrum kasa de e ya na ye normally kura no se mpo kwako wia obi ana obi ba be wia na se ne kasa kura o kan otumi ka bi ko say agide ntim o de pa no be koso ana obe ye oboni bi ana mpo sabe emema pene ma pe kura ya ye koi trobia nipa no say bia mfa me ye fantasy na se makohie obi a da gombani na se bitumi kan kasa ba ko open sure mbola pam ka shele kambala wo so tita o kakasa no a bo se squash koi pona woni o the nya jise wa tumi ya be kan kasa ba ko ba se o kokko kakasa ono so ntiase a wo se no kwa na ya na dia semba no we na nan so ayi emlebi Roberts Kofi bi na se Roberts mu wia na se ya so ahwu asuma ne ma ko yuni ama na wasare ko
the friend ma kon aroba penyin say ma me friend so sympacho friend me comfort say munya anti konina me ma me so the comfort ma mfa mo sanka munya no ne atwe okumba silence wa papa friend say ni konsu anwani so people, my name is Gadope, but some people call me Sikwane. Me too, I'm Kwane. So who say Obika Kasa we na wanya sympathy. You also pastor Kabiti Kasa there. Language is very powerful. Okay. Language is very important and society grow in all said Dana. Ghana has a machine DB. So to become Brofono wa no so akwan a guy. Ba o katwe deep kakra akwana no mafu. Akwa dey the ninti kra. Ada no mafu e say o katwe deep ntu anu mafu. Na nka sabe nka me motom na nka mfu. So ade no. But ye kasa na obi a o kasa wo kan se du be no tumi kasa kan ya tie nyame adom brofo tumi kakra. Ena nkofo kasa me obi a mpesa me ye balengo a ye se me tia kasa bi a be du obi am tumi ka bi du be du nkran over na me no ke wo be du da go ba pansuru wo la kan yelema me du fa mpacho se den oh me traza kasa bi a me du obi a no me sua kakra because we hia ye nya Ghana for eti menya wadwe sa wo kasa wo kan no you are more superior than how to come off until we a guy also to share ukrum kasa baby your mother language also to share ti ma me kwere nkwad na oyende to bia no dey adwen pa enti hu ne say also impeding for taking into consideration of course also taking into consideration because boys na e gan say no me nyini say okona graduate for mu a graduate for e bia na oye e bia oye buyer land no land on atola afanko for maguso no ewie shop pen so wi na wagye ne sika gunu butom so at say down there no omo anka say eye adwuma no form no dodo na sorry to say dropouts yeah school dropouts omo no omo antumi anko school na jom do mani bia koso galas no mo bo to ko kan osisu ko kabro for den bia onko no wan hwe ade oka so onye no mo ye because the oka no mo ante ase it is good so be take into consideration omama kasa patemo for krono etie no aye more no motumi ate ase patemo for ate ana say like senka ye ba be forum no na ke ya pa man for mo so be interpreti and now the omon come brofo na mo brofo na chiri no na you are breaking it down to the localities because the forum na ma me ko ron ko nya se kasa ndie how to tackle the galamsey it's a adventure collective ideas ne ye ko share ye share wi a de ko ye dwuma no and na o see breaking it down to nkofo a ye de come on no consumer the final consumers and final recipient no omo na o see breaking it down dem awom because omo na come we dey adwentua na ye ko 20 berifon kasa bia on be comfortable with no and na so mo kan mo wie no mo de ko ade na ko fom ho a and I was say it be breaking it down to that language popular that particular after one some information centers because we call villages information centers na mo was some information centers for so ebusunya for the abeni o dia ko kan dey say machine for aba na old one na dey we dey use so e be chew okay fantastic to mo so breaking down mo ba be o for no ma share was say dey kasa also mo kan e bro because Ghana no because different tribes na abaho okay yeah sorry so galamsey issue na sorry so na tree sem ni na galamsey issues ne dey tree sem de medical kasa ya language e hu hia nju o ha bro no kra de nte also suanse se bia akuhia e bia kasa onipa konto kasa obetun na use sa bro kasa next language na e bro no atumi akanti na also usua bro na usua ne yie nti emu wi atie no meja ye try say bro ni we sua ye kasa nti ye kanti kura mfa ye ho so ade say but on the more serious note who say galamsey issue ni issue bia de bia am ka koye be sepan nkuni han ye tasno banyansa vo ye ti bonko so hu anwa untumi solve so ye su essay ye youth hia adwuma de na wo se ye sikanso ntumi nhyɛ fam wa brɛ company dipa company se aba na ho ama kraman kanipa entino ekwan bɛ na ɔse fa so kwan ɔse fa so anse we need to tackle it well yenye ne yie yen package ne yie na nipa na ɔmo ebe form yen mo training se mutu ha wie na mo kwa ɔse etumi kata mona bia so amana da hɔ Ghana sase ko ta kwa so kra no se unya to kriketo na de buru kra hye hɔ no efifi etimo kata so amana nyina so da hɔ a mon enu se mon free bi fufro nsan na ho so no aye asase a edie bi fufro yi sanya galamsey re kura no a na bi etum de bi fufro bi a no bai bi butu de bi Nigeria sure se betumi possible ese watimi etu asase ko ho ahoni fit na wo se sagum utu no wantumi antu
na say I say be me ko pe ba be me ko akọ pe ba ne nsam ye different when your ba ne ye de odin be ye wi a ne nsam ye different ana mprebebere nso onye oba no so no ne hu hia no ana so no so hu hia oyi a de obaka say bia after we wie de wo pese de wo kan kwa wo ye nya in all cases na owi a no ode nan awon abro skoto na koto akire ho ba bi some cases we a wo kra no wo pese o krokro no na yetumi ema o kwan na de o pese ode to aso biem na tan to so go ye say amfo na che ne to aso ene ye di adibiem so ma o ho ye ne ele e kan fi nti se ye de mrana ma na se metu amuna ko nti mi ntumi nkata so dia that means say sade from am because amna nda ho one sense as no two a threat to mpatamo for especially in kola so that say any ade nti muntumi nkata so na nya se de tia yes say machine go flaba cross some sade san share ne ba of course so this san share ne ba se be utu amuna wi a muntumi nkata so na nya flat se de net no but at least emu enwa a be ye threat to human lives and all that and sansom emma oha bebre emma bebre bi what you say nti nkataso ne de very important say fidifu obawu fidifu from ayo nkataso ne hia pa okay everything I know say ya fa comment bra ye ne atie nsem ye ma me akwa don ko nye no waka ona ne ya adwa do comment ona ne nya adwa na do comment ba galam say ne de o man panyin say wangu no na emu no mo ye nhye nti hye no na o mo hia ye kwoto ato ho adwa de papa e beboa ama ye be ye galam say ye betu ye fom agudie at the same time na fe ye nya pade no ye sanso so ebo ho ban me din di adwo champoma me ne na je ye de masi ye be say hye bi